خاله‌جان اینقدر گوشوارهایت زیبا با مثل خود است. تشکر خاله‌جان. سلام خاله‌جان. سلام عزیز جون. سلام لولا. سلام عزیز. خاله‌جان بیاید دوام حکایه رو خوانیم. اول برنامه وقت خوانش رو آغاز میکنیم. سلام بچه ها. سلام بچه ها. سلام بچه ها. خاله‌جان بیاید تستر آغاز کنیم. بچه ها هم انتظارند. شما دونستان میخواهید که سیاحت در لیر با دوستانش و آهوبره با چی انجام می‌یابد؟ همین طور؟ همین طور خاله‌جان. حاضر دوام حکایه رو یک جایه میخونیم. روز جمعه آینده من شما رو پیش گوسفندان اوریال میبرم، گفت آهوبره. ما از شادی چی گفتنمان رو نمیدونستیم. آهوبره رو با آغوش گرفته سر و تنش رو نوازش کردیم. برای سیاحت نهایت خاطرمانش که برای ما مهیا کرده بود تشکر گفتیم. دوستانم به خانه های خود رفتند و من و آهوبره تنها موندیم. گوش کن، گفتم من به آهوبره، بیا به تو یگان نام مانیم. دانایک یا هدیهچه؟ گفتم من. به من؟ گفت آهوبره، نام هدیهچه معقول است. نام هدیهچه به دوستانم هم پسند آمد. این هفته به نظرم مثل یک سال طول کشید. وقت خیلی سست میگذشت. ما بیقرارانه روز جمعه رو انتظار بودیم. روز جمعه ودگی فرا رسید. دوستانم پگاهی بر وقت خانه ما آمدند. بابایم پرسید: شیرینکای بابا، شما در این سحر صالحان کجا رفتنید؟ ما یگانجا رفتنی نیستیم، در باغ با هدیهچه بازی میکنیم. به اختیار گفتم من. هدیهچه‌اش کیست؟ با تعجب پرسید بابایم. هدیهچه بابا جون، نام آهوبره ما، خندیده جواب دادم من. بلوچه ها، تبسم کرد بابا، نام نغز یافتید، با خودش مناسب. خوب بروید بازی کنید. بابا جون، گرگ از چی میترسد؟ به اختیار پرسیدم من. گرگ از صدای تیر و از شعله آتش میترسد، جواب داد بابایم، ولی خیریت نپرسید که برای چی میپرسم. بابایم به کجای برآمده رفت. پایگاه برای ما خالی شد. بچه ها یک دم استید، من حاضر می آیم، گفته به خانه در آمدم. از غلدان جوانی کتابمانی یک قوطی گوگرد را که پر از گوگردچوب بود با خود گرفتم. من آن را در کیسه انداختم. ما با هدیهچه پس خانه گذشتیم. در گرد هدیهچه دست به دست گرفته حلقه زدیم و چشم پوشیدیم. چون چشم کشیدیم خود را در بالای یک کوه بلند و بر هوا دیدیم. در گرد و اطرافمون علفزاری وسیع بود. بعضی علفها از بی‌آبی و گرمی خشکیده بودند. شمال سخت می‌وزید. من از هدیهچه پرسیدم: ما حاضر در کدام موضع قرار داریم؟ اینجا کوههای بلند اشکاشی‌اند. بزهای اوریال که به مقداری کم باقی ماندند در همین جایها میزیند. حاضر به طرف چپ میرویم. بوی آنها به مشامم از همان طرف میآید. هدیهچه پیش و ما از پس وی به طرف چپ تاب خوردیم. گوسفندان اوریال شاید بوی ما را حس کردند که از علفخوری سر برداشته سوی ما نگاه کردند. ما خود را در پس یک خرسنگ پنهان کردیم. هدیهچه گفت: شما مرا در اینجا انتظار باشید، من رفته از سرگله‌شان اجازت میپرسم. سرگله اول با ما روبرو شدن نخواست، ولی هدیهچه وی را راضی کنند. گفت که دوستان وی بچه های خیرخواهند. آنها تنها برای با چشم خود دیدن گوسفندان اوریال آمدند و خلاص. ما در پس خرسنگ منتظر بودیم. بعد چند هدیهچه آمد و گفت: می رویم بچه ها. سرگله راضی شد. ما از پس هدیهچه آهسته رفته پیش گوسفندان اوریال رسیدیم. در این گله هم 2 قوچقار و 6 گوسفند و 2-3 برچه نوزاد میچریدند. قد اینها از گوسفندان مارکوپولو و بزهای پرماشخ پستر بودند. بلندیشان تقریبا به 75-80 سانتیمتر می رسید. شاخشان کمی پیش برآمده، بعد به پشتشان تاب می خورد و سری شاخ بعضی آنها به پس گردنشان می رسید. رنگشان زرچه تاب، رنگ گردن و قفس سینهشان سفید خاکسترم بود. قیافه آنها هم به بز و هم به گوسفند شباهت داشت، اما برهایشان به برچه گوسفندان خانگی ماننده زیاد داشتند. ما آنها رو تماشا میکردیم و آنها ما رو. اینها فقط در همین کوه میچرند؟ پرسیدم از هدیهچه. حاضر میفهمیم، گفت وی و به سرگله با زبان خود این سوال ما رو رساند.
Саргала овози аҷибе баровард. Ҳадияча ин овозро ба мо чунин маънӣ дод кард. Саргала мегӯяд ки вақте ки алафи ин ҷо тамом шуд, мо ба поёни дара мефуроем, ба ҷойҳое аз ин ҳам баландтар мебароем. Умуман ҷои сералафро мекобем ва дар ҳамин гирду атроф зиндагӣ мекунем. Дар ин ҷо дарандаҳо ҳастанд? Пурсид Назар. Мегӯянд ки дар кӯҳҳои Вахон бабри барфӣ, дар ин тараф гург, дар ин атроф гург, рӯбоҳ ва шағол зиёд дучор меоянд. Ба барраҳояшон уқобҳо хатари калон доранд. Зимистонро инҳо дар куҷо мегузаронанд? Пурсид Ситора. Ҳадияча тарҷумонӣ кард. Мегӯянд ки мо зимистон ба ягон ҷо намеравем, чунки дар ин ҷойҳо барф он қадар бисёр намеборад. Дар тобистон алаф ва дар зимистон рустаниҳои хушкида ва лавҳои буттагиро мехӯрем. Ногоҳ Саргала сарашро боло бардошту бӯй кашид. Гӯсфандони Уриал аз чизе тарсида ҳаросону парешон ба ҳар тараф нигоҳ карданд. Онҳоро воҳима пахш карда буд. Вақтро аз даст надиҳед, зудтар дасти ҳамдигарро бигиреду дар гирдам давра бандед. Ба хона бармегардем, гуфт Ҳадияча. Чӣ гап шуд? Пурсидам ман. Ба ин тараф гургҳо меоянд. Биёед, тезтар биравем. Кани гург? Пурсид Самир. Аз поён 3 гург ба ин тараф меояд. Мо дер кардем. Бо афсӯс гуфт Ҳадияча. Натарс Ҳадияча, мо онҳоро метарсонем, гуфтам ман. Далер, ту чиё мегӯӣ? Гургҳоро чӣ тавр метарсонӣ? Ту ҳанӯз хурдӣ? Гирияро сар дод Лутфия. Ман хурд нестам, ту худат кӯдаки тарсончакӣ. Ним ҷиддиву ним шӯхӣ гуфтам ман. Рафтем ба сари онҳо санг меғалтонем, пешниҳод кард Самир. Нашунидед бобоям гуфт ки гург аз оташ ва садои тиру туфанг метарсад. Дар ин ҷо хасу хошоки бисёр аст. Биёед, оташ меафрӯзем, пешниҳод кард Ситора. ту оташро бо чӣ дар мегиронӣ? Пурсид Самир. Гулгир дорем, тезтар хасу хошок ҷамъ кунед, гуфтам ман. Гургҳо ҳоло дар поён камин гирифта барои ҳуҷум тайёрӣ мебинанд. Ману Самиру Назир ба тарафи гургҳо санг меғилонем. Шумо хасу хошок ҷамъ кунед, зуд оташ мегиронем. Мо онҳоро албатта меронем, то ки ин ҷонварони бечораро нахӯранд. Шумо аз гургҳо наметарсед? Охир онҳо 3 тоанд. Гирёлуд гуфт Лутфия. Лутфия, илтимос, воҳима накун. Мо ҳоло калон шудаем. Наход мисли ҳамин ҷонварони бечора бошем. Ӯро дилпур кардам ман. Шумо аз паси коратон шавед. Мо рафтем, гуфт Самир. Ситора зуд аз пайи ҷамъоварии хасу хошок рафт. Лутфия ҳам ором шуда ба вай ёрӣ дод. Самиру Назир ҳаёҳӯй карда ба сари гургҳо санг меғелонданд. Ман оташро даргирондаму ба духтарон гуфтам ки онро паст накунанд. Бигузор аланга занад. Азбаски дар кӯҳ шамол мевазид, алангаи оташ дарав баланд шуд. Духтарҳо хасу хошоки бисёр оварда ба оташ мепартофтанд. Алангаи оташ гӯё ба осмон мерасид. Назар доду ҳангома карда ба сари гургҳо санг меғелонд. Далеру Самир пораҳои оташро ба тарафи гургҳо ҳаво медоданд. Акси садои бачаҳо дар кӯҳ баланду бад воҳима менамуд. Садои бархурди сангҳои ба тарафи гургҳо ғелонда шуда ба садои тир монанд буд. Ниҳоят гургҳо гурехтанд. Гӯсфандони Уриаливу Ҳадияча дар як ҷо ҷамъ шуда бо ҳарос амалиёти моро назора мекарданд. Аммо ягонтаашон нагурехтанд. Аз афташ ба ғалабаи мо умеду боварӣ доштанд. Ин саёҳат боз ҳам аҷоибтар шуд. Мо бо гӯсфандони Уриал хайру хуш кардем. Сару тани барачаҳоро силла карда, онҳоро ба оғӯш гирифтем ва бо ҳамин меҳру муҳаббати самимии худро ба онҳо изҳор кардем. Агар ҳамаи одамон мисли Далерҷону дӯстонаш нисбат ба мо раҳму шафқат медоштанду муносибаташон самимӣ мебуд, шумораи мо то ин дараҷа кам намешуд, гуфт бо афсӯс Саргала. Саргалаи гӯсфандони Уриал ба воситаи Ҳадияча миннатдории ғалашро ба мо баён кард. Вай бароямон умри дарози бобаракат таманно кард. Мо бо онҳо хайру хуш карда дар гирди Ҳадияча даст ба дасти ҳам чашмҳоямонро пӯшидем. Дар фурсати як мижа задан худро дар паси хонаамон дидем. Рӯз аз нисф гузашта буд. Вақте ки мо аз паси хона ба тарафи боғ равон шудем, модарам моро дида ҳайрон монд. Ман ҳозир аз паси хона тағораро гирифта омадам, вале шуморо надидам. Шумо дар он ҷо набудед. Аз куҷо пайдо шудед? Бо ҳайрат пурсид модар. Чӣ хел моро надидед? Мо шуморо дидем. Ноилоҷ дурӯғгӯӣ кардам ман. Ҳадияча ба даруни тахтаҳо даромада дар он ҷо дар мондааст. Мо вайро аз байни тахтаҳо кашида баровардем.
эҳтиёт кунед, тахтаҳо ғалтида ба шумо ягон осеб нарасонанд. таъкид кард модарам. биёед бишинед, ман барои шумо хӯрок меорам. мо дасту рӯй шуста болои кат баромада нишастем. далерҷон, ба оҳубарат шир намедиҳӣ? пурсид модарам. мо ба тарафи боғ нигоҳ кардем. ҳадияча ба касево чизе эътибор надода, ба ҳузур алафи тару тоза мехӯрд. ҳамин замон бобоям ҳам омад. вай ҳадиячаро ҳангоми алафхӯрӣ дида бо завқ гуфт: ҳадиячаҷоне, қандата зан, ту алафхӯр шудию мо бехабар. баъд бобоям ба мо рӯй овард: ман барои шумо шоколод овардам, ана бигиреду бихӯред, нӯши ҷонатон шавад. бачаҳо, ҳамин калимаи уриал чӣ маънӣ дошта бошад? боз ба китобхона рафтанамон дар кор аст гуфтаман. меравем, розӣ шуданд бачаҳо, аммо мутаассифона ба ин савол ҷавоб наёфтем. аз касе ҳам маънои онро ба дурустӣ напурсидем. фақат ҳаминро фаҳмидем, ки уриал калимаи лотинӣ будааст. калонтар ки шудем, албатта маънои ин калимаро меёбем ва муайян мекунем, ки чаро ин зоти гӯсфандонро уриал номидаанд. аз китобхона пеши ҳадияча омадем. ҳадияча сер буду болои сабза роҳат мекард. бобои барзу меҳмон дошт. барзу салом карда дар паҳлӯи бобояш нишаст. бобои барзуро бо меҳмон шинос карда: барзуҷон, ин кас ошноям, гулхонҷон, зодаи деҳаи Рини ноҳияи Ишкошим ҳастанд. вақте ман номи ноҳияи Ишкошимро шунидам, хеле хурсанд шудам. аз ин рӯ аз бобои Гулхонҷон пурсидам: бобоҷон, барои чӣ гӯсфанди уриал мегӯянд? уриал чӣ маъно дорад? аз ин саволи ногаҳонии далер мӯйсафедон ҳарду аввал ҳайрон монданд. бобои Гулхонҷон гуфт: ту аз куҷо гӯсфанди уриалро медонӣ? дар интернет хондам, бобоҷон. риниҳо онро гӯсфанди сурхак мегӯянд, гуфт бобои Гулхонҷон, ба хотири ранги сурхи рахрахи пушташ. олимони ҳайвонотшинос вайро уриал ном мондаанд, лекин намедонам ба кадом хотир ин номро интихоб кардаанд. гӯсфандҳои сурхак дар гузашта дар кӯҳҳои мо хеле зиёд буданд, вале аз шикори беамон шумораашон кам шуд. мардум ва ҳукумат шикори онҳоро манъ карданд. солҳои охир гӯсфандҳои сурхак ба деҳа фуромада ҳамроҳи чорвои мардум чаро мекунанд. шумораашон сол то сол зиёд шуда истодааст, вале як қучқори сурхак аз деҳа ба ягон ҷо намеравад. шабҳо ҳамроҳи чорвои мардум дар оғили онҳо меистад, ҳатто аз вай насл гирифтаанд. раҳмат, бобоҷон, бисёр маълумоти пурқимат додед. ман зуд пеши дӯстонам давида рафтам. ҳамаи шунидаамро дар бораи гӯсфанди сурхак ба онҳо нақл кардам. ин маълумотро мо барои худ қайд кардем. ҳамаи мо аз саёҳатҳои сеҳратангезамон шоду хурсанд будем. дар боғ дар пеши ҳадияча бори дигар қавл додем, ки ҳаргиз сирри ӯро фош намекунем ва дар бораи саёҳатҳои ғайриоддиямон ба касе чизе намегӯем. бачаҳои азиз, ҳанӯз саёҳатҳои ғайриоддии мову ҳадияча дар пеш аст. дар бораи сафарҳои минбаъда ҳам ман албатта ба шумо ҳикоя мекунам. ҳа, ман акнун фаҳмидам, ки номи китобча чаро саёҳат бо ҳадияча номида шудааст. ин оҳубараи мо ҳадияча ном доштааст. бале, лолаҷон, номи оҳубара ҳадияча ном дорад. дар бораи гӯсфандони уриал чӣ фаҳмидед? ин гӯсфандо каме аз гӯсфандони Марко Поло ва Пармашох пасттар будааст. шохҳояш ба пеш баромада баъд тоб мехӯрдааст. дуруст. рангашон зарчатоб, ранги гардану қафаси синаашон сафеди хокистаранг будааст. калонаш ҳам ба бузу ҳам ба гӯсфанд монанданд, аммо барачааш ба барачаи гӯсфанди хонагӣ монандии зиёд доштааст. дар ҷойҳои сералаф мечариданд. худро аз ҳайвонҳои ваҳшии ин водӣ муҳофизат мекунанд. дуруст, азизҷон, мебинам шумо нақлро бениҳоят бодиққат гӯш кардаед. барои чӣ ин саёҳати бачаҳо аз дигар саёҳатҳо барояшон аҷибтар намуд? барои он ки бачаҳо бо гуркҳо вохӯрданд, аммо натарсиданд. ҳатто духтарон ва гӯсфандони уриалу ҳадиячаро аз галлаи гуркон ҳимоя карданд. офарин, лолаҷон. онҳо бо оташу сангҳои кӯҳ гуркҳоро тарсонда гурезонданд. офарин, лолаҷон ва азизҷон. онҳо ҷасуру нотарс буданд.
дар ҳамин ҷо хондани ин китобро мо ба охир расондем. умедворам ки ин китобча ба ҳамаи шумо бачаҳои азиз писанд омад. бале холаҷон, аммо рӯзи гузашта духтари холаам пурсид ки ин китобчаро аз куҷо ёфта хонад. саёҳати ҳадяча бо бачаҳо хело барояш маъқул шудааст. мехоҳад ки китобчаро худаш ба додару хоҳараконаш хонад. хеле хуб ба духтари холаат ва ба ҳамаи бачаҳои китобдӯсту китобхон гуфтаниям. ин китобро метавонед аз китобхонаи мактаб пайдо кунед. бо ҳамин барномаи мо хотима ёфт. хайр бачаҳои азиз, то барномаҳои оянда. хайр.